Jadi mau lihat emang jumlah di doa tu arfan debat tamar tu ada bata. Lagi dia doa tok hita marai pasor. So naik makatai mahita do radani pamurota. Hita namar rongat tubuh. Wahita ise do manise radani pamurota. Do surata. Jadi mau lihat emang di hamuna radani tubunan. Sokal kaulahon di hita nasa silang ko parang puta. Maulo di ko parang puta pangatlo sa maulaw na mga turhong ulaw ta sa ko parang puta bulenduk mas ilang gusto rohatan wae kita nama sa silang di ko parang puta bulenduk do pamaharma na mga turhong ulaw maulo di ko parang puta partali pasado patusaba ulaw. Jadi ngayon masatang nga tuhan mo ko parang puta bulenduk do pamahar. Jadi itu kami mengangadu sihata razani emang guru. Wah kita ngabu hita makatai. Ngabu ini razani. Jadi mau nanti kurang baru tutu di dohan. Untuk mau nanti kurang tu ada panjamat tamat tu ada mata. Ata takas do hita tutu marahi paso. Imana hudu hita di jolo di jabu si mangulimat si gogom nasa isinya pangatarannya anak pangataran di boruot. Marlian lihat mahita tutu dia ras lagi tiar asa giat mah tiar pangadiat tiar pakarorasat di bona yang suhu tosok songoni rada nang naliat nalalor isot tutu di bara di hamudo isot ima tingkat di hawotan na ima na marisihot parbue sipir ritodi asa firma na pokki bahon mapat salongan firma todi tulujuna ma nanga kapat samotan isot do tutuna puran na puran mau leate asa tutup bana ma tutu akan ada ganauli ipasa amat tamar tua de bata mahiti di bagasan nakaharekan somoron akan mahula boru masih tusan di bagasan pakatehon yang kepada dator disondo musengani ima ringgit si tio suara asa tu degan nama musengani akapat sari dopat samota tujulan ario. Jadi ya para kubotutu nauli mandongan do tusila kretna ima na binasa tamu ima parbue nabi do binasakmu tigan nahot di hudulan na asa sokotokon ni upasa digit sakit nanian itu rudo pangungkasan mana kubotok pasaulian dongan di pahorasan siang kubinauli do di para nadengkan bayi babua amang boru nami oleh ate ma tutu di rajai nung namanu tutu rajai apala na tayo mo dinakot ni matanya ari kami rajani pabawa kami na tutu rajani gabi man naniulai rajani asarong nalaw hasut ko konon sino mga tapahani asarong nalaw hasut konon hindi men na sigoppa kurung matong balas di rumah tunggotik sesadia pada rajani natapahani kampung rasulagay may saudara matulohika. Boleh ada matutu, boleh ada matutu radanya mangboru. Dina manukuk kami hula-hula muna. Taringot doon itahan masak lepan nadabui marbuan mahamu tutu. Cikitik masyopa hulung lais di rumah. Tasongoni penatu pak, orang mah binasuna. Alai marakuk go tutu disidengkan na doon sinaulina. Marakuk boy na pasaulian dongan ni pahorasan. Aku binauli, aku binaringan beba gua radani pamurun nami. Mau lihat yang matutu rezai, nunga manikuku hamu tutu jakku madosi obarat, tawa matutu. Sada nami, sada siagian di hari manang di tahun nasal pira dan nami nang pergol berlaka tibu do jangon do buru-buru dan nami mamukka persari peon. Hatop inna adong dia duna nangit adok pinai nana. Bayi berada nami na taulaw di hari nauli di bulan naban yang kanomma hari nauli hari arengkan lapas hatok kami disulak-sulak pohop putuhamu rajai ima raja siaga. Mau dihati matutu raja di pamurun nami alamat mula do nauli magmula nareket di siala naung jumlah marnaka dulu do tutu hape pohop puniba dia kata tahun naus sapu marhide di bagasan ni tutu ngabal gabiak ka pohop punami di tano perserahani marhiti di situ tu lau marohani
pahopunami mabain ulaw na uli ulaw na denggan ima na mabain batu disulak tupunga marhidealan ito barita ko bagay ito muda so sa dadoan marhidi do sungi rohani hamu pamuruan nami denggan masih paululuan saat matupang kabia saat matupang horasa jadi sokon panuguni sulak-sulak pahopu batu hamal ma ilio kamu amang boru nami budiman mulai hati raja nami apal lebayan nami daima tutu pahopu mo tutu ngadoli-doli ngado anak boru sipun magolang mau pahopu mo penggeng malam matuan matutuan ng boru dia taringot tu sulak-sulang ipahopu mo raja ni pasaton na alay naman kung hina maraja nami gabi raja ni amang boru Berdalai ibu timah raja nami asaong ingan ni sulak-sulang na pasaton namin pero nami sa pinggir di ba sulong na patulong may patakot namin kasi jadi mau lihat emang raja nami raja siagian ala namanggohi nama sulak-sulak pahopo bayruhan nami langsung nama pahopo raja nami pahopo noon langsung pasatot tuwang agabi raja ni pamurot kami jadi borat tidak bot jadi nama raja nami raja bolong nanggohi sulak-sulang itu pahopo noon tuwang na gabi raja ni pamurot pertama salah waktu cuma punya Pasaran dulu segaritingan dan dia jadi jumoro patok mona ke may batutu ala nung mali bagasan na rektari bagasan ulang tapala di tikio aki urbe sorari rotang be so bulan tutu di bagasan na tahatai dia kar ari nauksalku JP tutu amang boru bapak saat tamu ma sirampe manis boleh aja nah pertama ya kalau dari sana harus 50. boleh aja rumah sarabe raja nami kujiran te gado rami raja nami ala sino ko na isa pero anami niyan tutulang ay marako marade gabi raja ni amang boru jadi mau lihat matutu rohoro tutu di hamuna tulang ngehela nami jadi bison tungkurang isalohami tutu ima isalohami manang batu misulang ipahopu alani tutu ana si sada aksara boru mahita tutu apala di tikion ibudi arok si pai mau ni jolok si aduan apala di tikion mari halehetan na tutu ima ulau pasahat batu mitulang batu disulang ala gorang boy ijalohami raja nami dison ima sulak-sulang ipahokui batung genggama lasmarohamu majalo nabi nasahat ni ima yanak kota asa sohok masuru sahat matubatean ngasahat me tutuak kaulau nauli ulan naringkan ipatu pa ima gorani hasuhuto pamorota sahat mahitot sarut atupang gabia budiman dan kamu apa parkor sih
Mula tema dihita di bagasan partikian di partikian marsialama napasahaton batu sulang dengan Tuhamu atar nami merkasikia di tikion masay gulanggo di jawa kamu sudah kau dari Tuhan alani rohamu pasahaton Tuhani aparamu ima tulang ini pirenannya alani itu takasuna dohong selebur berita mulutung kamu di jolo kami tadi mulu kami di jolo kamu maju alani pangilom matok to amat kade bata asa di kertai seluhut pasu-pasuna nang dia atau tahu asa prima boki baju-baju apa sarongan di rumah to di mato pataban to yang kotor akar palamongan madu tutulang di tangan apa terkait mato dari desa luhut tergarung yang kari nang rok dilok lihat dua-dua mormar para ummana sadabur alani dihita saluhut kami paribe kami pardu seperti mereka hujur di Jolo Gabia tulia hita nalaka nama para kayu ti anak kotai tusima hita tapolan parsawia jadi roha masa dikasih sama kita di aku senali mah nau aku sabi ama
Thank you.